Dobar dan, dobrodošli u Senzal Insights, podcast o investiranju. Imam veliko zadovoljstvo što je danas sa mnom moj dragi prijatelj Miroslav Gnjatović, investitor na berzi. To je ovako rijedak gost koji se samo time bavi. Miroslav i ti ja imamo najmanje dvije zajedničke stvari. Jedno je znači, investiranje na berzi, a drugo je da nas dvojica zajedno imamo 9 djece. Popravljamo prosjek, da, stvarno, izuzetno mi je drago da si ovdje, da si došao, da podeliš svoja iskustva. To je, što kažu, bilo pitanje dana, samo kad ćemo se vidjeti. Da li možeš u par rečenica da se predstaviš? Pa, moje ime je Miroslav Gnjatović, znači godište sam 1974. Od obrazovanja završio sam ekonomski fakultet u Beogradu, poslije toga sam upisao magistarske studije i radio paralelno na Institutu za međunarodnu politiku i privredu i jednom prilikom kako uopšte sam došao do, mislim, zanimala me berza i na fakultetu. Kad sam se vraćao sa posla, vidio sam u izlogu knjigu profesora Stojana Dabića, Hartije od vrijednosti. Kupio sam knjigu i tako tu da kažem da je možda to bio neki okidač koji me malo ubrzao u tom nekom pravcu berze. Nakon instituta radio sam u austrijskom teletraderu, koja je bila neka verzija, da kažem, evropskog Bloomberga. Tu sam sakupljao finansijske podatke kompanija listirane u DAX-u i uglavnom evropskim indeksima. Posle toga sam radio u Ernst & Youngu, KPMG-u i tu, da kažem, to neko svoje znanje oko računovodstva i uopšte tih indikatora, više indikatora možda u teletraderu nego u ovim revizorskim kućama, upotpunio i od 2002. Počeo sam da radim u Lyrica Investmentsu kao ne portfolio menadžer, nego vodio sam, da kažem, te neke investicije za kuću, brokersku koju sam radio i tu sam se zadržao, znači, od neke 2002. do 2004. Tad sam prešao u Citadel, tu sam bio nekih 4-5 godina, isto sam na istom poslu vođenja, da kažem, portfolija kako za, znači, dilerski, u stvari, poslovanje i za neke klijente. I 2010. sam postao suvlasnik jedne brokerske kuće, pa smo posle to spojili, tako je nastao Tesla Capital. Tu sam bio do 2014. a od 2014. do današnjeg dana sam slobodni investitor, umjetnik, šalim se i istražujem uglavnom tehničku analizu. I eto, to je to. Mislim, posle mogu detaljnije o svakoj tih stvari da, eto, u kratkim crtama. Da, pa to je ta sličnost, da kažem, prva sličnost naša. Djeca, drugo je ta ljubav prema berzi, prema... Tako je, još od studentskih dana i da kažem, uhvatili smo taj period 2000. godine kada je Beogradska berza doživjela veliki talas kompanija iz privatizacije, bilo je tu raznih priča, što kažem, možda sam bilo je anegdota i da. Kako bi se zvao nekad možda bilo suprotstavljeno nekim stranama. Tako je, ali vidi, to je sve bilo u tim nekim, da kažem, normalnoj fazi. Žao mi je što je to Beogradska berza, kao i tebi, siguran sam, nije na neki način ostvarila ono što smo mi svi željeli. Da, bila je jednokratno, da kažem, neki instrument da se konsolidaciju i delistiranje, umjesto listiranje na ovaj... Ali dobro, mislim, bilo je, da kažem, i to je neki moje iskustvo sa Beogradskom berzom, otkud stvari ja se bavim sa tehničkom analizom, zato što otprilike kad sam video da te neke 2010. 11. posle ove krize i svega toga, znači uglavnom sam se vodio poslovanje firmi, prihodima, rashodima, profitima, indikatorima. I kad sam krenuo malo da pratim inostrane berze, vidio sam da otprilike tu se ne snalazim i da pravim nekad slične greške, jer mislim da je nešto jeftino, postoji još jeftinije, nešto mislim skupo, ja ga šortam, ono ide još uvijek gore. I otprilike tu sam shvatio da malo važe neka drugačija ipak pravila za investiranje nego našoj berzi. Likvidnost je znači neuporediva. Kad sam vidio da je promet dnevni nekim akcijama preko $1 milijardu, ako od nas na 100.000, 200.000 eura, otprilike to je onako neki moj prvi susret sa tom ozbiljnom berzom, tako da kažem. A reci mi, ovo me zanima prije što krenemo da podeliš sa nama to tvoje bogato iskustvo, šta za tebe u stvari investiranje predstavlja? Pa investiranje za mene predstavlja u stvari potraga za nekom vrednošću i za možda za nekom novom stvari koja će da bude, ne znam, zanimljiva ili da kažem, zadovolja možda neku novu ljudsku potrebu. Sad koliko je sad to otprilike, ne može sve to da se isprati, ali investiranje otprilike
znači za mene neko traženje, neke prilike gdje treba da se ostvari neki rezultat nadprosječan, recimo. I to sad naravno ima više aspekata, može da se ide u više nekih pravaca, to sam naravno tokom vremena skapirao, i da možda nekad nešto što i ne izgleda da je dobro, u stvari kasnije bude, pošto sam u početku mislio da je niska cijena, znači u stvari dobra investicija, a to baš nije tako uvijek. Tako da investiranje za mene znači sad, pošto sad u ovom trenutku uglavnom pratim commodities, pratim indekse, valute, otprilike mislim da svako aspekt, neko tržište, asset klasa, da li je to kriptovaluta, do indeksa ili bilo čega, ima neke momente kada možda postane neinteresantno ili dođe u neke stvari, neke ekstremne situacije gdje postoji, sad naravno zavisi od vrste tržišta, da li je to akcije mogu da rastu godinama i da idu na nulu, dok recimo robe su mnogo likvidnije, imaju tendenciju znači, da se vraćaju u neke okvire. Ciklično da se kreću. I otprilike, evo recimo, ne znam, natural gas sada je prilike na nekom minimumu zadnjih, ne znam, sad da ne lupim neko, ali 10-15 godina sigurno, a zbog krize ove Ukrajini je bio eksplodirao prošle godine. Sad recimo to prilike, znači tražim sada kako doživljam investiranje da jedan deo, znači da vidim te neke cenovne, da ih nazovem ekstreme ili znači neke prilike gdje mislim da postoji nadprosječna verovatnoća da se to dovede u ponovo neku normalu. I drugi deo možda bi bio, da kažem, traženje nekih brzo rastućih kompanija. Sad tu koliko ja u stvari mogu da u moru tih kompanija pogodim neke koje će da budu pobjednici, ali prilike može recimo to da se igra na način da se prati kripto tržište, pa lovimo te neke velike cikluse i onda tu tražimo neke altcoine koji su, sve zavisi od apetita, ali moj generalno stil investiranja je taj, znači da tražim te neke momente gdje imam veliku vjerojatnoću da znam kuda će cena da ide u nekom periodu, da li dole ili gore, ili short ili long, sad zavisi kako. Znači ti faktički si trader, jel tako da kažem? Pa to je nešto između tradera i aktivni investitor, jel tako da kažem. Neke pozicije držiš kratko, jel tako, neke držiš duže. Koliko je najduže, recimo, koliko u prosjeku sad probaj da se prisjetiš? To sad sve zavisi, otprilike, pošto sam, ne znam, u toj tehničkoj analizi imam jedan autor, Stan Weinstein, on otprilike posmatra kretanje akcija kroz neke faze. I sve zavisno, znači ja moram da budem, da kažem, sve zavisi od toga da li mogu sam u stanju da procenim fazu, odnosno potencijal nekog tržišta za, ako recimo idem long, a tržište u danu, recimo prošle godine kada su, odnosno prošle godine valute kada su padale, odnosno dolar, otprilike postoje neka mjesta gdje može da se ide long, ali to nije realno da se očekuje da sad budem buy and hold i sad držim to, ne znam, jer znam da će mi doći ponovo, tako da sve zavisi... Ponovo će doći opet korekcija. Ili recimo S&P, sad znači akcije, grafikon tržište nam ne govori da je sad moguć neki sekularni bull market, nego otprilike da ćemo vjerojatno koji 2000-te, recimo tek taj neki rang 2000-te, 2007-te, ti su tek, mislim da 2011-12 je taj, da kažem, S&P otišao makar u sekularni bull. Tako da investiranje, mislim da se tu otprilike pokušavam da neku vremensku dimenziju dodam toj vrijednosti. Bravo, to je vrlo bitna ova stavka, jer kada nas slušaju ljudi koji su i početnici, ali i oni koji već investiraju i zato mi je važno... Jer jako često se desi to da kad se neka ideja dovoljno jako raširi, da kažem, u javnosti, da je onda već gotovo da... To je ono staro pravilo, što mi nismo baš primijenili kada je 2007. kad su svi počeli da ulažu na berzi, Beogradsku berzu. To je, da. Sada jeste ta neka teza u kojoj je demokratizacija investiranja koja je počela u stvari možda u 2020. ajde da kažem intenzivno kad se pojavile i ove online platforme, online brokeri koji su poput Robin Hooda koji je stvarno napravio revoluciju i to sve. Imali smo one talase sa GameStopom, sa drugim kompanijama koje su eksplodirale u jednom danu. Prilično je to nešto što u stvari investiranje na bazi fundamentalne analize i sam si to dobro rekao, potrebno je stvarno prvo mnogo vremena, mnogo znanja,
informacije koje su, ajde, neke su dostupne, ali najveći broj detaljnih ipak nije, kako sad čitati cash flow, analizirati kod neke kompanije. Biti ekspert u više oblasti. Jeste, i na neki način i moj isto pristup kod investiranja je kada sam, da kažem, počeo i sada je to neki, da kažem, miks fundamentalne analize, uvijek koristim da identifikujem šta kupiti, da kažem, i onda, da li je to nešto od nekog makroekonomskog, nekog geopolitičkog trenda, ili čujem neku kompaniju koja mi zvuči zanimljivo, neka industrija, a onda pokušavam da je analiziram. Ali je tehnička analiza ono što u stvari kaže kad kupiti. Tako je, slažeš se sa tim. Jest, tako je. Jer recimo, pa ne znam, mislim, sjeća ono dobro te i Beogradske berze i te krize 2008-2009, recimo prije tad, recimo, to tek sad sam vidio otprilike nekom novembru, oktobru u 2007. imao double top, znači koji je bio u junu i posle u oktobru. I otprilike, znači, nije svaki double top short i bear market, međutim, otprilike slika je bila takva da se tu iziđe, ugleda se pozicija pa da se vidi šta će biti. Ali recimo tad je S&P bio 1500, pa da smo ga kupili recimo na 1000, on je putovao ispod 700, opet je. I to je sad ta razlika, možda neki dodatak, da kažem, tehničke analize fundamentalnoj, da ga možda bi posjećao ili po nekoj vrijednosti, kaj kupimo na 1000, 1100, a on je putovao do ispod 700. Znači, tako da možda, to je recimo dobra simbioza fundamentalne i tehničke, mislim da ne isključuju jedna drugu, nego naprotiv. Da, baš tako, treba da se dopunjuju i mislim da je sada sa ovim platformama koji su dostupne, koji su i besplatne, koje dozvoljavaju... alatki. Da, što nije bilo u naše vrijeme, ali dobro, naše vrijeme i sad. Tako da i dalje je naše vrijeme. Tehnička analiza neka bila, pošto na Beogradskoj berzi bio ono unošenje, bile ko prvi unese nalog, taj kupio. Onda smo vadili tastature ove neke tako je to, i tad je bio tehnički moment. Da, imali smo ali tu vrstu tehničkog. A ne znam da li znaš, a to je prosto nevjerojatan podatak, da u stvari je moja brokerska kuća Senzal, da smo mi na našem sajtu imali grafikone prije nego što ih imala Beogradska berza. Znači, Beogradska berza... Sećam se sajta. Da, ali Beogradska berza koja je sinonim, kad neko pomisli na berzu, pomisli prvo na one grafikone, nisu imali, nego smo mi morali da pravimo... Ti su stvarno, što se tiče, mislim, organizacijono i sve to je... Jeste, bilo je dobro, imali smo dobru ekipu. Da, ovo mi je sad, što ti kažeš, vrlo interesantno. U situaciji u kojoj je sada tehnička analiza o kojoj pričamo, kao nečemu što je korisno, je stvarno se pokazala dobra, a onda smo došli do 2020. Znači korona i odjednom sve linije od suporta padaju, ne znaš sve to. Ja sam davno pročitao jedan vrlo interesantan rad, to je, dva Nobelovca su ga napisala, kratak je možda 10-15 stranica o tome šta se dešava kada se neke dese velike krize kroz istoriju, koliko treba da se neka tržišta oporave. I bilo je interesantno za tržište nekretnina da ona kao u prosjeku padne oko trećine, a da mu treba 5 godina da se oporavi. I to sam onda, što ti kažeš, naknadna pamet, da sam čitao to na vrijeme. Bolje bi bilo. Ali dobro to. Uvijek se učimo. Pa jest, ali onda 2008. se u stvari pokazalo da je to imalo taj trend kad su pale cijene nekretnina u Beogradu, recimo. A tržište akcija je bilo da ona kao u prosjeku pada 50%, i da mu treba do 3 godine da se oporavi u prosjeku. I to je opet, što ti kažeš, bio indikator koji je naravno na globalnim tržištima se pokazao, na velikim berzama, na Beogradskoj berzi nije. Ali eto, to je sad, ali mi smo sad dobili, znači 2020. sve se pada, sve se ruši i nemaš gdje da iscrtaš liniju. Ok, kad probija grafikon gore, ali kad krene dolje da pada, da li si trgovao tada aktivno? Pa, tad sam recimo trgovao, nisam, ja otprilike, tad sam trgovao, recimo, tad sam i priznajem izgubio pare, natural gas, recimo. Znači, ali onda je te 2000, jer sam mislio kako je veze ima korona ili tako nešto sa nekim, ali tad otprilike sjećam se da je, recimo, u to vrijeme sve padalo osim orange juice i kafe. Sad, da li što su, valjda su ljudi ostali kući pa su više pili kafu i sok, ne znam, ali otprilike, znači, kad se, pa to je recimo taj neki moment na koji ne znam da li postoji odgovor u stvari, taj Black Swan neki moment kad se desi, tada znači sve pada i znači to je nešto, znači, jer uvijek postoji nešto što je korelisano, nekorelisano, ali to je neki moment kad eto, ja se sjećam samo, znači, orange juice-a i kafe da su jedini opstali, ali jeste ove 3 godine, ja, znači, držim ove kursove za investiranje i sve i onda ljudi koji nemaju iskustva sa tim dolaze
I ja im kažem, vidite, ovo vam je sad sjajna prilika, vi sad dobijate desetine godina, desetljeća dobijete u 3 cikla u jednoj godini. Čitanja, glavobolje, razmišljanja. Da, nevjerojatno je bilo da što ti kažeš ti talasi u koje je sad, naravno, nakladno je bilo lako, ali baš sam pratio neke indeks koji je pratio healthcare kompanije, gdje su ove najveće, na primjer, on je dosta pao i onda je logično, kako bih rekao, niko u sred korone, većina ljudi, ja moram da priznam, ja neću da govorim da kada sam znao, kad nisam, osjećaš, drugi su ti prioriteti tu, ali je bilo logično da healthcare kompanije krenu gore, da se oporavi. Ali evo, indeks, ako se sjećaš, indeksi su oporavili, znači od korona je bila, nastavila, bila je tu onda još godinu i pol, da kažeš, ali berza se posle mjesec dana sunovrata krenula da se oporavlja. Shape, malta ne bio, da, otišlo je. Jel to ono što u stvari, ja tako mislim, baš me znam tvoje mišljenje, da je u stvari berza najviše mrzi neizvjesnost. Bolje da znam bilo šta i da je loše, samo da znam koliko će biti loše. Da. Pa ja sam ranije, mislim, jedna od prvih knjiga u stvari koje sam, čitao sam i dosta, ali recimo Psihologija berze od Kostolanije. I prilike on je nešto rekao, najave primjer, recimo, 2-3 neke anegdote, kao ne znam, stvari jednu anegdotu, drugo baš i nije, kao početak Drugog svjetskog rata, kao ono isto padaju akcije i kreće rat i tako nešto i kreću akcije da stabilizuju se, kreću da rastu. Znači, tržište prilike u nekom momentu kad se taj neki strašni događaj desi, znači sve maltene najgore su, znači obistinilo se to što se, što on je naveo primjeri sa neke sahrane, kao neko je bolestan, pa onda, ne znam, boluje i onda svi su tužni, plaču i onda umre i za prilike onda idu da ručaju i već se neko smeje. Kao prilike tako berza, znači kad se desi taj neki korona ili nešto, tada već su, svi su to već, kažem, već se desio taj događaj. Znači, kreće razmišljanje, ipak će ovo da prođe, šta će biti kad prođe, ajde da se pozicioniram kad prođe i tolike... Ono što se, opet, imali smo taj isto scenariju, da kažem, ajde, korona, pa se oporavilo, pa je berza, mislim, ti znaš... Tehnološki sektor je... Tehnološki sektor 3, 4, 5 puta, da kažem, Semiconductors, Tesla, da ne govorimo o nekim manje poznatim akcijama. I sve kreće i potpuno je bilo jasno, prevelika količina novca, entuzijazam i sve to. I onda jednom 2020. opet, što kažu, niko nije primijetio 22. Niko nije čitao da su u stvari, sve je bilo rečeno što će da se desi, samo niko nije obraćao pažnju. Kako si ti se tad, što bi rekli, snašao, reagovao? Govorimo o Ukrajina i o ratu u Ukrajini i onda inflacija, recesije, najave i tako dalje. Pa, otprilike ja, znači, moj neki stil investiranja je otprilike da ja gledam, znači, kažem, te neke cenovne zone, otprilike posmatam neke dugoročnije grafikone, znači weekly ili monthly i otprilike lociram neke... Monthly, baš ozbiljno, čekaj, to je na koji onda horizont, pa 10 godina, 15? Pa ne, može recimo, može to bude na 2-3 godine, samo otprilike... Ali baš monthly? Da. To nikad nisam priznali. Ali nekad recimo, kad u poli monthly, ako mi recimo na weekly nešto nije jasno. Onda otprilike nekad bude... To ćeš nam, objasniš nam tehniku, baš me zanima, ali dobro ispričaj sad, da. I onda otprilike, recimo to sa Ukrajinom, recimo, ja sam natural gas, već par puta sam napominjao, njemu ide neka, da kažem, loša sezona, posle nove godine, kad prođe ta grejna sezona, a obično ima mrtav neki period do ne znam, do juna, augusta, I tad je, recimo, on je bio, ne znam sad tačno, ne sjećam cijenu, da li 5 ili tako nešto, jedinicu mjere, ne znam cijenu futures. I otprilike krenuo da recimo stoji tako nešto. Nije pao. Nije pao, da. I bilo meni nekako, kako sad otprilike sam očekio da padne. I onda je eksplodirao, maltene bio znači on je stagnirao pre samog napada. A to je sad vrlo interesantno. Da, zato što ja stvarno smatram da nam berza u stvari je kao ono kristalna kugla. Govori neke stvari koje će se desiti. Da, to je vrlo interesantno i onda se poslije toga nastavio da raste. I ukoliko recimo sad, evo sad recimo S&P, znači koliko se izolujemo u te neke, da kažem, mjesta zone na grafikonu, iako neko kaže pa to je neozbiljno, kao grafikon je šta sad grafikon, ali otprilike kao kontraargument je svi učesnici tu na tržištu su neki iz realnog sektora i oni ostave neki zapis, neki trag na grafikonu i otprilike moraš da ga pročitaš koliko može, nekad ne može. I otprilike ako se u te neke zone izoluje, odnosno da se kažeš ovdje ne znam šta će da se desi, ajde da napustim tržište, onda može da se izbjegne recimo tako neki događaj kao što je Ukrajina ili kao... Da. Pa se, eto, to je neki način kako da se malo, da se izbjegnu ti neki, da kažem, ali naravno neka se propusti rast ili
pad, zavisno koja strana. Da, ovo je sjajno objašnjenje i mislim da je, znaš, kada govorimo o tome da ljudi treba da investiraju na berzi i opet kaže, kada držimo predavanje, nekako je fundamentalnu analizu, osnovne fundamentalne su razumljive. Znači, tu govori se o MOAT-u, govori se o biznis modelu, govori se naravno i o pokazateljima i to, ali je jasno. A kada moram da prikažem grafikone, onda nekako svo vrijeme se ja pitam kako neko može uopšte da vjeruje. To me beći, kao ovo je zvezana se. Da, a u stvari evo i ti ja, i ne samo ti ja, nego stotine hiljada ljudi koji koristi tehničku analizu, ono postoji, ja mislim, 300-400 godina, candlestick, čartove su koristili japanski ribari da prate cijenu i to je, kako to je opstalo toliko dugo, onda ima smisla. Ima smisla, da. I nevjerojatno je kad povučeš neku liniju, što kaže, kad proširiš grafikon pa odeš na 10 godina, povučeš neku trend liniju i vidiš da je ona dotakla. Kao otkud to. Realno da ona danas, znači, dotakne tu liniju i vrati se dolje od nje, znači, kako je to? To je meni isto bilo u početku kako ga šalao kao makav, tako tehnička. Posle to vidim da to... A onda neko kaže tehnička analiza kao možda se tumači kao religija, u smislu ako sad mi sad svi verujemo u to, to će početi da radi. Što bi rekli, samo ispunjavajuće proročanstvo. Dosta često sam počeo da koristim tu frazu. Pa ima i to logike na neki način da tržiš da si... Ali opet, ja vjerujem da ono što si ti rekao da je pogotovo kad nismo imali ovoliko informacija ranijih godina, kad si imao samo grafikone kao fakat. I sve više ljudi u stvari se ponaša po tom... Jest, ali oni jesu jedino, da kažeš, što ti kažeš, zapis koji ostaje zapisan od toga sve što se dešava u svijetu, svi faktori, i ponuda i tražnja se na kraju manifestuje u 115,35 i to je to. I nekom volumenu, da li je veći manji. Jeste, bravo. Volumen, koliko obraćaš pažnju na volumen? Pa on je, mislim, da kažem možda ne toliko, ali mislim da je jako bitan, pogotovo kod akcija. Da. Prilike ako sa nekom nivou istrguje mnogo ili pogotovo ako se desi neki breakout sa nekim velikim volumenom, to je jako dobar znak da će cijena da nastavi da raste. Jeste, to je znači, može biti u tim nekim momentima jako korisna dodatak. To se slažem, recimo isto ja uvijek sad što kažu, pogotovo kad ima sad tih platformi, onda cijena i uvijek volumen i da kažem, dugo nisam povlačio li trend linije... Pa mnogo je zainteresovanih tu bilo za trgovanje. Da, dugo nisam povlačio trend linije na čartu volumena, a onda i to je sad, znaš, vrlo jedan dobar indikator što kažu gore, iscrtaš trend linije dolje i onda kad ti se potvrdi... To može... Pa ja sam imao neko druga, mislim, on je mene dosta je uveo u Dejanu Kosavljević, on je fizičar, bio je mene dosta tako, onda on ima tako neke egzotične ideje, pa i on je, recimo, Demark, ove studije, tu su neke 9 i 13, to je kontrarijan u suštini alatka koja ako je tržište u nekom rangu je korisna, a može biti opasno ako je tržište u trendu. Pošto te tera u short ili long, a nije mu još uvijek vreme. Onda je on stavljao recimo kombino indikator na indikator, ali dobro, to već možda nekad ne treba previše da se ni komplikuje, nekad je neki osnovnih par stvari na čart najbolje. Tako je. Jer suviše indikatora na kraju te nekad zbune. Jeste, drago mi što si to rekao, pošto ja, kad bih rekao, pratim 3-4 indikatora i tu se vrtim i onda ispade kao, a otvorim tamo, ne znam ni šta znači, mislim, Fibonacci i tako dalje. Nekad ga mi bude zanimljivo, ali nisam ga našao i u principu. Koje indikatore najviše koristiš kod tehničke analize? Pa ja, znači, mislim, na grafikonima što mi uvijek stoji, to su neki moving average-i, 50, ne znam, 30, 20, 10. Ozbiljno tako male koristiš? Da, ali vikli grafikon, pa je to u principu i... Bravo, jer to je na 50 i u stvari 50 nedelja. Tako, to je, da. Bollinger Bands, njega koristiš isto. I kako se zove, koristi neki Arun oscilator. Arun je otprilike indikator koji govori koliko smo, sad ne znam tačno možda da objasnim, ali otprilike koliko smo, šta smo imali u posljednje vrijeme, koliko smo udaljeni od high-a ili od low-a u zadnjih, ne znam, mislim da je 14-15 dana. A to mi je zanimljivo, dobro. Kako se zove? Arun. Arnold. Arun, dobro. A njega koristim jer otprilike negdje svi pričaju kao tada trgujte u trend, ne znam ja, to je najlakše da se kaže, a ne baš lako da se definiše I otprilike, znači ako imamo neke izbijene fraktale u nekom pravcu, onda otprilike da će, mislim ako gledamo neko kratkoročnije, ali može i ako je duži time frame, onda otprilike taj Arun mi kaže da je recimo izbijen neki bitan resistance. I to može da ukaže da je tržište promijenilo smjer
ili recimo ako provede dovoljno dug period iznad pozitivan, onda je double bottom verovatniji da će da drži. Da. Recimo na S&P-u sad to se desilo proletos, odnosno kad je bio sada double. Sad ponovo, znači imamo razloge s jedne strane, kako se vratimo sad u sadašnjost, znači da verujemo da S&P ima šanse da putuje kad rate 3600, 500, jer još uvijek struktura moving average-a nije takva da bi mi bili buy and hold, da bi rekli baš nas briga. Da. Mislim da nekad, pričali smo o tim zonama, da zona nekog zanimljivog longa kreće tamo negdje otprilike 3500 i 600, ukoliko se to ispostavi da tamo ne dođe, dobit ćemo neku drugu zonu za... Onda ćemo dobiti da je, ne znam, da je izbijen all time high, ovaj sada 4800, pa ćemo dobiti neku drugu zonu. Otprilike uvijek koristim neke korake iz prošlosti da otprilike definišem gdje bi mogla da bude sljedeća zona gdje smo poprilično bezbedni za ulazak. Da, ono što je se dešavalo, recimo, znam da sam napisao bio za neku akciju Palantir, recimo u nekom trenutku sam napisao Palantir, ok, i onda neko je prokomentarisao posle 3 mjeseca kao Palantir, a upravo to je bilo greška što ja nisam to objasnio, jer je to vrlo sve promjenjivo. Ti ne možeš da sad kažeš kupit ću ga, pa kao za 3 mjeseca pogledaš ponovo. Baš kao što ti rekao, te zone se u stvari mijenjaju od svakodnevno maltene. Pa ne, prilike sad to mora da bude, recimo, jer ako pratimo ne znam, tih 20 tržišta, 25 tržišta recimo. I dobijemo na svakom tržištu godišnje makar jednu dobru priliku da investiramo. Tu možemo da, ako je, kažem, taj duži time frame, dobit ćemo neku priliku da zaradimo recimo 10% ili 5%. I kad se to izmnoži, da se dobi sasvim konkurentan prinos. I ja sam posmatram dosta i VIX, recimo, i VIX gledam. I sad na VIX-u gledam recimo neku strategiju za short i za long i recimo mislim da godišnje se dobije jedno 4-5 možda. Baš na VIX-u, trguješ sa VIX-om. Da, ponekad, ali ne često, ali ponekad trgujem. Ali kažem, tih 4-5 situacija, otprilike, je godišnje možda, sad nisam back testirao, da kažem, nešto sam olovkom ja to ispisivo i gledao, ali otprilike da ta strategija može da da čak i 80-90% godišnje, ali bilo je par situacija kad VIX pređe u neku ekstremnu zonu, da kažem, mirnu, ko što je bio prelaz, mislim da je 17-18, onda ti neki udari, znači jer on ima dosta horizontalnu prirodu sa spajkovima. Da. Ali nekad to je bio ekstremno nizak i to je obično ekstremno nizak pred neke velike lomove. Znači, i to može da bude neki indikator da je neki kraj nekog možda bula. Zatišje. I 2007. je bio jako nizak, mislim, aprilu, maju. Mislim da je spike VIX-a bio u martu 2007. A pre toga je bio recimo 10. VIX, ko ne zna, to je indikator volatilnosti. Očekivanje volatilnosti, da. A vratio bi se na ove moving average, zato što oni su mi interesantni. Znači, rekao se i koristiš i onda ih, to sam vidio i u tvojim objavama na LinkedInu, onda gledaš linije gdje se ukrštaju, da li je to Golden Cross ili... Ja otprilike na bazi njih, kako su raspoređene, gledam koja je faza moguća na tržištu. Ako su recimo sve, znači ako su sve, kažem, imaju neki bearish raspored, onda uvijek moguće da budu ostvareni novi low. I otprilike znam da smanjena šansa da double bottom bude dobra, kako se zove. Znači mora da bude neka cross, makar 10 ili 20 ili tako nešto, da bi neki double bottom, jer recimo, sad pričamo o double bottomima zato što je to otprilike vrijednost, ako sad sklapamo onu priču od ranije vrijednosti i vrijeme, otprilike kad cijena pada, logično cijene su povoljnije i možda je veći potencijal da rasta, ali taj faktor vremena mora da bude dodat, da ne utičemo rano i onda te moving average, znači njihov raspored otprilike ukaže, ako postanu horizontalni, mnogo veća šansa nego ako su pod strmim nagibom. Znači, u stvari, double bottom je na grafikonu kada akcija dodirne dno, pa krene gore, pa to i ti onda u stvari više preferiraš da kupuješ na double bottom nego na bottom, single bottom, što bi rekli. To jeste onda, da što kažeš, taj uvijek skok, kako bi rekli, da ne kažem sad. Ili ako to, recimo, ako to se ne ostvari, recimo, pa ne bude double bottom, mogu neki undershoot ili tako nešto, onda će, recimo, sljedeća faza, taj korak je, ako ode do gornjeg Bollinger Banda pa malo vrati, znači bit će neka druga prilika, cenovno manje možda atraktivno. Može biti neki drugi model, može biti head and shoulder nešto, pa će tako da bude. Ali obično uvijek, i ako ne dođe, to sad, mislim, sam je u planu nekom da napravim kao neka vrsta pretraživača gdje ću dati te parametre
I onda ćemo moći da, recimo, ne znam, sve moguće double botome koji postoje na svijetu, ako hoću, koji ispunjavaju te uslove. Shvatam da ti imate napraviš svoj algoritam koji bi onda dao ti signal, ili tako, kada se pojavi double bottom, da. I to je kao za diversifikaciju, neko nije loše, jer ako se recimo investira u svaki taj, ne znam, sad smo se uhvatili double botoma, po neki 5%, znači čak neki da ne odradi, prilike neće da na nas neka velika šteta ne može da bude. Jasno, pa to je ono što kažeš, neke vrijeme ako se ubaci kao faktor u svemu što se radi, percepcija je potpuno drugačija. Da li si nešto ostvario ili nisi, da to mora da se pazi. A dobro, znači, vidio sam, kažem, voliš te Golden Cross i Dead Crossove, to ti je nešto što ti, kad se stvarno, ali to radiš na 10-20 ili 20-50 ili gdje god ti se poklopi, kojima više djeliš. Zašto te pitam? Zato što je meni je sad svi ti dugoročni indikatori, ja sad ne znam kako da ih doživim, zato što je baš ovo, bila je korona, bilo je mnogo svega i s čim idem na neki drugi horizont, nešto mi u glavi da to nije. Misliš da je bez obzira to ima smisla koristiti, iako su ove godine bile ovako čudne? Pa ja mislim da to, ja sam da ću da upotrebim dobar termin, znači neki teorije fraktala ili pristup fraktala, da otprilike svi ti time frame-ovi manji, recimo, i pravila i zakonitosti koje važe na 5-minutnom čartu, sve se to nekako uklapa u veći i otprilike da i otprilike i na monthly čartu vredi isto ono što vredi možda na polusatnom i ne znam i kome i da sad to možda opet kažem zvuči malo suviše pojednostavljeno, a mislim da ima logike jer recimo ne znam zašto je 2007. bio double 1570 jer je bio i 2000. ili 2001. Znači, znači ljudi moraju imaju neke okvire, otprilike u kojima granice i možda ta tehnička analiza baš ti daju neke dugoročnije okvire gdje da se obrati, jer ako se sad svi zaustave na tom nekom mjestu, odnosno ako vide da je tu nekada bila neka granica. Da. Pa jeste, ima to što ti kažeš i psihologija gdje nećeš da platiš nešto što niko prije tebe nije, neće ja baš budem prvi. A s druge strane, sjećam se akcija Louis Vuittona koju sam, kad sam imao prvi kurs, i u trenutku kad sam ja kao govorio, on je bio na all time high. I ja im kažem, pitam polazi kursa, rekao, šta bismo sad uradili, da li biste kupili sad Louis Vuitton all time high? I bilo je kao nikako. Znači, to je bilo na 560, on je sada 820, 30. Da, to su što ti kažeš stvari u kojoj je... To je stvar možda i preferencija, otprilike, možda to je neke akcije, ne znam, pa sad taj sektor, kažem, ne znam kako da nazovem, i Kering grupa, to isto slično kao Louis Vuitton i otko znam i Ferrari, možda to neki taj... Možda je, da kažem, i malo i fancy da imaš akcije kao... Da. Tako je, ja zato govorim o tome, Louis Vuitton, onda žene vole već znaju, a muškarci onda kažu, ok, ako investiram u neku tašnu... Da, moram imali ovo, imat ću benefit ovdje. Ali još bi se vratio na ove indikatore koje koristiš. Pomenuo si Bollinger Bands, koji jeste malo onako rijedak. Iskreno, ja sam ga tek prije 2 godine vidio kad sam došao na ovu drugu jednu platformu koju koristim. Kako ga gledaš? On kada je širok dosta, šta ti je to indikator? Pa ja njega koristim više, kad je širok, od otprilike postoji, sad sam zaboravio tačno, kad je squeeze faza, znači to je kad su jako suženi bendovi. Tu se nešto dešava, probijanje nekog trenda, je li tako? I to otprilike ima na bazi, možda nije bazi, ima neki sa druga studija isto koje ekstenzije i kompresije. Otprilike možda je to slično. Znači ekstenzija kad tržište jako ode u neke normale i onda je logično i to je, mislim da je tad su bendovi rašireni, a kompresija, znači kad postoji neko dugo vreme, znači otprilike nema nekih pobjednika, ni kupaca, ni prodavaca, otprilike, ali znači kad krene u nekom smjeru, onda ide... Kad se baš to kaže, kad se raširi, ja recimo onda gledam kada on udara, da kažem, donji nivo od Bollinger Bandsa, da ja gledam da tu kad se krene da se odbije, to mi onda izgleda kao dobar buy signal, tako dok god ga on gura na dolje. Da. Pa te bendove, ja sam tu malo menjao i stavljao sam ih na moving average 50, pa sam standard devijacije malo korigovao. Ali otprilike sad sam na kraju sam ih promijenio na moving average 30, ostala je druga standardna devijacija i taj Aron i ovaj, kako se zove, i Bollinger mi su stvari više služe da otprilike mogu da opišem situaciju na chartu. Znači da ja recimo ako želim da trgujem breakoute, da moram da znam kako mi prilike izgledaju raspored moving average-a, da bi recimo, ako su one sve iznad 50, znači da to već je potrajalo. Ako su ispod, znači da još uvijek taj postoji, da nisam zakasnio, da kažem, ali da nosi sa sobom opasnost da vrati nazad, da to nije to. Tako da mi ti Bollinger bandovi otprilike koriste i taj Aron da otprilike relativno dosta
koliko toliko precizno mogu da opišem svaku situaciju na chartu. Da, što kažeš da te potvrdi, ti dođeš, sjedeš ispred grafikona i kažeš ajde da pogledam gas i onda testiraš kroz sve ove indikatore dok ne dobiješ, da li čekaš da dobiješ sve potvrđeno ili neke, ili ako imaš, otko znam, neke 3 od 4. Kako kad, nekad zavisi ako je neka sad prilika, ne znam, nije recimo na gas na 2, on je išao malo ispod, bio sam u minusu par procenata, nije strašno, ali otprilike može da se, ako je recimo, ako je nešto očigledno baš, mislim, nekad bude što Peter Brandt, on kaže, ako ti na čartu nije za 2 minuta jasna prilika, nemoj da trguješ to. Dobro, to je dobro. Znači, staviš čart i vidiš ako ti se nešto prepoznaješ, nešto što si već trgovao i imao iskustva, to je to, ako nije, bolje ga traži drugu čart. Da li koristiš Relative Strength Index? Pa, da. Da, koristiš njega, da. Najgore mi kad me pitaju šta kad trebam da objasnim, a ja ne znam da objasnim, znam samo da li je iznad 73 i sad kao da mi vjeruje kao šta će to znači sada, a to je to isto dokazano kroz praksu. Pa to je znači ono opet sad zavisi, nekad kažem ja više koristim sad ovo što sam rekao, te moving average je to, ali on bude isto dobar indikator da li je recimo, ako on ne pada ispod ne znam ja sad sam zaboravio više. On 70-30. Znači on nije probio nikakav support, znači uptrend je... I dalje je živ, što bi rekao. Ali mora da bude, mislim, korišten sa moving average-ima, jer recimo ako je overbought tržište, a moving average su bearish, vrlo vjerojatno u tom trenutku je short. Ali ako su one bullish i on je overbought, to samo znači da tržište ubrzava stvari. Tako da nekad može biti opasan da ako se reci da se shorta overbought ili oversold ide. Pa da, ja isto što ti kažeš, ne volim da shortujem kad baš ne vidim priliku da je to, da čačkam mečku, što bi rekli. Short može biti mnogo opasniji nego... Da, ali reci, ne znam da si naišao na ovaj indikator koji mi je sad vrlo interesantan, volume by price. Ne, voluminski. Znaš, vrlo je neobičan, znači bukvalno pokazuje, sad nisam uspio da shvatim jer je jasno ako je ponuda i tražnja, mora biti jednaka kao obavljene transakcije, ali kada pokažem grafikon, on pokaže kao da li je više bilo sell ili buy naloga. Da, razumijem to. To imaju, pa ja sam koristio ranije CKG. To je dosta dobra alatka, da kažem, za CKG. Okej, dobro. Mislim, Bloomberg je super, ima to sve na Bloombergu, ali ovo mi je neko jasnije jer je samo tehnička analiza. I tu ima mnogo tih indikatora, ima market profil, prilike, pa recimo, kad vidimo sveću, mi prilike ne vidimo koliko je vremena provelo tržište na nekoj cijeni. To se vidi na tom indikatoru. Jeste, i ono otprilike se vidi, to sad isto John Dalton, mislim da se tako zove, on je najpoznatiji, da kažem, autor iz te neke oblasti, otprilike procenjuje kakva je vrsta dana, znači šta je tog dana bilo, da sad ne pričam, pošto nisam baš upućen otprilike i tu može da se vidi šta je tog dana, da li je bio recimo zatvaranje shorta, long liquidation, sad sam zaboravio, ili short covering, otprilike na bazi, to isto kao neka doda, a to znam da ima taj, znam prilike kako izgleda. On je onako, ide horizontalno, znači pored ovih čartova. Pa baš to što kažeš, pokušavam da kada sjednem isto da donesem neke potvrde, da dobijem potvrdu za neku odluku, da li će dobro, da li je dobar moment, ako uzmemo da je nešto što kažeš fundamentalno znamo čime radimo, ali interesantno mi je da si se ti u stvari fokusirao na kako bih rekao, na commodities, na valute, na one što se kažem ciklične. Jer ti si to fino rekao, ti imaš neke akcije i Tesla je u jednom trenutku bila $10 pa je došla na 1000, znači nema granica, ali ti si, znači krećeš gdje stalno imaš neke rangove i gdje imamo onako volatilnost gdje ti možeš učiš, izaćeš, nikad ne možeš da kažem da izgubiš čak i ako shortuješ, nisi ugrožen bez nečega. Akcije mogu biti opasne isto, recimo, naravno nosi prilike koje nanose ostala tržišta. Recimo može da se desi, ako si short, može da se neki preuzimaju. Tu nema povratka više. Prilike gapovi, dok recimo na valutama, robama, znači ti gapovi, mislim, desio se pre neki dan na Orange Juice-u, ne znam, bila je neka, da li neka hladna, pa je Orange Juice, recimo, imao limit up, odnosno kako je maksimalno moguće u toku dana. Nešto se desilo neka situacija. Da li nešto, neka bolest ili su neke, nije bilo hladno, pošto neki problemi sa tim zasadima pomoranđe, znači desi se ponekad, ali to je relativno retko i to su manja likvidna tržišta, recimo lumber, drvena građa, to isto znači ultra
ultra volatilno tržište i sad je recimo cijena jako niska jer je housing otprilike u nekom stagnaciji i cijena mislim da varira $360 do $400, to je onako baš, ako sad vraćamo se u neku vrijednost. Da, na neku istorijsku, da. Meni to čak, kažem, ono, otprilike, sad ne znam koliko tih šume ima u svijetu, ali to dosta dođe neki rijedak resurs, otprilike da to recimo isto neka, a bila je cijena i 1700. Znači, poslije 2000 jer su krenuli ljudi da masovno sedili iz kući, malo su renovirali kuće. To je recimo sad dosta depresirana cijena. I to je sad ono što kažeš vezano sa strahom od rasta kamatnih stopa, od recesije, gubljenja poslova i sad to stoji. Ali evo, kada govoriš sada kao neki dugoročno, čak i u ovom za čemu mi govorimo, treba u stvari samo sačekati moment da neće biti, da li je to sad, ako ne ubacimo... Pola godine, godinu... Tako je, nije prijetno, bez obzira kogod investira i dugoročno, nije prijetno biti 6 mjeseci u nekoj akciji u minusu ili nešto, ili u nekoj investiciji. Sad nezgodno je možda malo sa tim robama, pošto znači imaju i futures, otprilike koje... Da, to sad te pitam da objasni. Znači, trguješ sa futuresima i trguješ sa opcijama. Da, više sa futuresima nego sa opcijama. Opcija ponekad, čisto da kažem malo da se pravim pametan. Pa to ne ispane uvijek tako. To te razumijem potpuno. A futuresi, znači, više volim da trgujem recimo ove likvidnija gdje je ta cijena rolovanja, odnosno prelaska u neki sljedeći, nije velika. Znači, to samo, ajde da objasnim, znači to je faktički ljudi kupuju futures i se trguju. Do određenog mjeseca. A onda kada ističe taj futures, onda prebacuje se faktički u neki naredni koji je opet na 6 mjeseci. To je faktički cijena proizvoda ili neke imovine u budućnosti. Tako je. I ima, znači, stanje contango i backwardation. Contango je, znači, svaki sljedeći skup i ugovor je skuplji. Recimo, ne znam, i sad tu postoje futuresi, znači robe u stvari koje imaju svaki mjesec. Futures, nafta, ne znam, gas. Svako je s posljednjih 5 ili 3. Da. A recimo pšenica ima kvartalne, kakao, kafa, i nekad, i tu neka cijena bude recimo različita možda i po 5 do nekad čak i 10%. Tako da nekad to... Zato što je kvartal ili već duže, logično, to je duži period. I recimo, pogotovo, ne znam, nije recimo Link Hogs futures ili... Znači, tu neka cijena baš bude tako da čak to rolovanje nema ni smisla. Da, što je svakako investicija za sebe, bez nekog. I otprilike onda gledam da budem, da kažem, investiran ili da trgujem ono što još uvijek mu nije toliko blizu, pogotovo ti futures, da ne budu blizu dospeća. Da nije to blizu, zato što je onda onda već ulaziš u volatilnost realne imovine kao da si tu. A koji horizont onda gađaš, hoćeš se na godinu dana ili zavisi, ajde uzmemo recimo na gas. Na gas, znači otprilike pa sad recimo ako tretiram gas kao investiciju, sad bi vjerojatno trebao da kupim neke futurese septembarske, oktobarske, oni su malo iznad, to sam mislim tamo i opisao da... Aha, su sad malo iznad ove spot cijene, je li tako? Da. Stvari spot, da, jesu. Znači oni su skuplji bili, ne znam sad tačno... Logično da budu da što kažeš više, a sad zbog toga što govoriš da je tržište malo nesigurno. Ali misliš da je gas, sad kako rekao... I ja sad mislim malo tu, ono si to malo zbunjuje, čas ima nafte, čas nema, mislim malo je to... Sludio, mislim, oko običnog čovjeka. Zato kažem, ta tehnička analiza prilike ne kaže, ajde pa ovdje mi djeluje da je okej, isključujem taj neki noise. Bravo, sad te pitam o ovome, a odmah si mi odgovorio da to ne vraćaš pažnje, sad ti baš htio reći, imaš sada Kina koja se otvara, da li će izlazi ovo, a ti onda da što kažeš nema noise, sjajan izraz upotrebio, buka inače nas opterećuje sve, a tek na berzi... Kad bi sve slušao... Gotovo si, što ne znaš za Jim Cramer da ima Universal. To je najbolje. Čak ima listu nekih akcija i sad je ova Silicon Valley banka i ona je bila na listi kao da se kupi. Je li tako? Da se kupi? Da, a neka 9-10. O Bože, znači čovjek stvarno, svaka mu čast. On je u tom. On je u tom, njega ne zanima u stvari šta priča, nego samo da priča. A recimo, znači kada rekao si da je ti gas u fokusu i futuresi, da je, šta je sljedeće što pratiš, koje još pratiš? Pa recimo, evo sad, otprilike, znači OVAS, ne znam, oni recimo sad, cijena mu je bila, ne znam, 700-800, sad malo to postoje popularno sve. Kako to, na engleskom, to? Jeste. On je sad, cijena mu je 300, skočila je bilo zadnjih par dana, znači sa 300, nekih 18 na 350, mislim da je dobro se kupi recimo 325. A to malo te nema greška.
A to je isto futuresi? Da. I je vrednost futuresa negdje oko $20.000. A dobro. I margina za njega je oko $3-4.000. Ok, znači sa $3-4.000 kupuješ futures od 20 i to je da nutiš da, evo, kao što nisam dobro prošao sa opcijama, kad sam trgovao s futuresima i baš sam onako kafu, recimo, kupao i baš sam prošao iznenađujući dobro. Upravo to što kažeš, jeste na marginu kad se kupuje, pa onda ako si u dobrom... Jeste, onda dobijaš više nego... Da, mnogo više kompenzuje to što kažeš akcije koje možda imaju neki rast. Sad opcije... Koje futurese ovsa kupuješ? Pa majski sada. A sad to ti je tu blizu, dobro. Majski i otprilike kažem, pošto sad ne mogu da izolujem, da kažem, faktori inflacije, svega toga, jer sve su te sirovine sad ipak dosta skuplje nego nekada što su bile pre par godina. Sad otprilike dali koji efekat, ne znam, short ne bi baš išao jer svaki čas može ići vijest, ne znam ja, zatvoreno to na more, ne znam ja, a cijene su, otprilike biram onu stranu koja je manje rizična. A sad mislim manje rizično long, jer je tu i neka pšenica, ne sad 660 nešto, mislim da između, pa sad 550 bi bilo super da dobijemo, ali otprilike znači da se tražimo neki, recimo sad na dnevnom time frame-u, kad uđemo u tu zonu ispod 640-50 na dole, tražim neki obrazac, znači mislim da tu pšenica može da bude isto jako zanimljiva. Znači čak i ako, što ti kažeš, bilo bi super da bude 550, a ona dođe do 600, do 590, ti ne kupuješ, čekaš tako neki obrazac, da vidiš obrazac, i ako se potvrdi, ajde double bottom ili potvrdi se da je probija neki moving average, ti ga kupiš i na 590, i na 600 ako nije dobio. Ako, znači, neće, možda će i da ode, ali opet, mislim da to može da bude kao neka investicija, mislim, to sad da kažem, ako koristim, nije strašno da se sjedi u poziciji, otprilike ako znam što se dešavalo u prošlosti, znam da će ta cena da reaguje, samo pitanje da li će da reaguje sad ili će da reaguje za mjesec. Da, to je vrlo važna lekcija, zato što je neka buy the deep, odnosno buy the deepest, vidim, meni se za ovoliko godina može desilo jednom, da sam to ubao i da sam stvarno prodao visoko, znači, ali sam godinu dana držao tu investiciju i to je bilo, ali to je nemoguće, a ljudi se nekako imaju obsesiju sa tim da kupe to čak i ako su traderi, to je, mislim, to je nemoguće. Malo je to, recimo, početnici, ti neki, mislim, neko ko te krenu uglavnom, kao svi su postali traderi, koriste male time frame-ove, a to ne mogu. To je, mislim, da je to to mislim, ne znam, pa čak i silni ovi kvantovi, hedge fondovi, znači, otprilike, ja ne znam, znači, sad ovi imate liste koje prinose, Jim Simons, on je kao tu ali ja mislim isto da niko ne koristi te, mislim, najveštiji traderi, mislim da ne mogu da napišu toliko dobar algo trading, a kamoli neki početnici, tako da je tu velika zamka. Ljudi se upecaju da mogu da svaki dan nešto istrguju na istom tržištu i da zarade svaki drugi dan, jer to ne moguće. Mislim, možda neko može. Mislim da je to baš, dobro si rekao, logično, i ti i ja smo i bili traderi, ti si još uvijek i znaš, to je prosto te u adrenalini. Jeste teško nekada se suzdržiš. Ali to je neophodna je stvarno disciplina i to je najgore zašto ja sad više i predajem i pričam o investiranju, ne govorimo o trgovini, zato što za trgovinu treba stvarno postoje posebne obuke. I što ti kažeš, disciplina i poštovanje pravila, horizont, i mislim da je u nekoj perspektivi ću možda, eto, možemo da te zajedno da te zovem, da budeš i predavač, da napravim baš školu za tradere, jer je šteta da neko zbog toga što je krenuo u to, izađe se berze zauvijek, zato što se... možda ima neke u početku neuspjehe i onda se raskradu. A to je obično, svi imamo uspjehe, to je ono da te navuče kao kladionice. Baš sam pametan rekao. Da, baš sam pametan, ali sad će svaki, ali lijepo si rekao, ne možeš svaki put da ponoviš isto, da pobjediš, nego je ovdje sve u stvari kao više kao pecanje, strpljenje. Pa to je neka statistika, vjerojatno, otprilike treba da sad, najbolje naravno se izolovati neke te super sigurne, ako mislim, postoje sigurniji, ne postoje ništa, nije super, ne postoji nepogrešiv algoritam. Mislim, ja sam sebi pisao otprilike isto zbog toga, da se sprečim od nekog overtradinga ili nešto, otprilike bukvalno znači da popunjam, mislim, na Beogradskoj berzi u početku bio nalog, smo popunjavali tamo. Isto tako nešto slično, znači da popunim, ne znam, da li ima vikli to... Stvarno, to radiš i sad, je tako? Da, i sad ponekad to. O, pa bravo, znači... Čisto da sebe iskontrolišem. Znači, kada kreneš, pogledaš i vidi da li se sve uradio, to je velika resurs što si podijelio. Koliko god i neko iskustvo i godine i opet se ponese ta... Jeste. To je, disciplina je, mislim, zato je, što kažu berza, kad kažemo stvar opšte kulture, to je stvarno mijenja
menja filozofiju, ne samo da naučiš da si dio nekog sistema globalnog, da to što se dešava na Tajvanu utiče i na tebe i ovdje, nego je upravo ta disciplina, da koliko ti ja, vjerojatno nema niko više od nas da je grešaka napravio u životu, znači zapravo ih na stotine svakodnevno. Sve što pogledaš... Ali dobro, i to je, mislim, normalno i sastavni. Jeste, ali to je, mislim, to je hendlovati, to je, kako hendluješ, da kažem to, jer to doživljaš, kako rekao, kao sportista, jer samo ti napravim digresiju, nešto davno sam pročitao negdje i to mi se potvrđuje svaki put, kao Đoković, neko je prokomentarisao da je njegova najveća snaga to što on zaboravi poen istog sekunda. Znači, završi se poen, ja mislim da on ima, Đoković ima onu rutinu svoju između poena, kada on udiše duboko, pogleda negdje u daljinu ili nešto je fiksirao i krene, odservira duplu grešku, sljedeće odservira as. I vjerojatno vrhunski sportisti to i rade, ne samo Đoković, nego svi. Mi moramo to isto tako, što kaže, sad si napravio grešku i ideš dalje. Ne može da se žali sad za nekim greškom ili prilikom. Kako se ti sa tim hendluješ? Ono, naravno, nije to jednostavno i nije lako reći sad ću ja da, ne znam, ja otprilike dešavalo mi se ranije nekad recimo nešto ne istrgujem ili ne znam kupim pa zatvorim rano, ono nastavi da raste, onda se ja nerviram kao šta sam to uradio, onda se kao ću ja sad kao da nađem sljedeću takvu priliku i to je recimo u stvari meni, možda je to neko nasljeđe s Beogradske berze, recimo gdje, to sam poslije povezao, jer recimo ovdje kod nas kad se desi preuzimanje neke firme, a uglavnom su bile preuzimanje ili tako nešto, nema povratka, to je završeno i tu su priliku iskoristio ili nisi. A ovdje, otprilike, to je film koji se vrti već 100 godina, cijene idu gore, idu dole. I to kad shvatiš, onda znaš da, ok, nisam ovu priliku iskoristio, ali bože moj, evo doći će možda neka za 10 dana, možda za to malo onda, da kažem, kad sam to na taj način krenuo da razmišljam, onda sam manje krenuo da žalim za nekim ili greškama ili propuštenim prilikama. Jasno, posto si onako što kažu relaksiraniji, jer je upravo to pitanje što ti kažeš, likvidnosti koja u stvari ti u svakom sekundu imaš, a toliko akcija ima. Ali stvara nervozu trgovanje, recimo prvo, jer je dobar deo, razima neki grafikon koliko je čekanje i koliko je investiranje. Ti najveći deo vremena u koju uradiš izbora čekaš. Mislim, otprilike čekaš da ti cijena dođe na neki nivo koji je dobar, koji očekuješ, a onda neka se desi, pa da li će da dođe, da li neće dođe. I onda tu kreću tako neke sumnje koje malo onako nekad umore, ali s godinama se to, mislim, izoluje. Mislim, nauči se da se nosi s time da je, ok, bože moj, ide neka druga prilika. I prilike, sad vraćam na tu neku strategiju investiranja, mislim da uvijek postoje 2-3 momenta da se ukrca, da kažem, možda su akcije brže, to moram da priznam, ali recimo robe, valute, otprilike postoji dovoljno vremena i mislim da otprilike nekih čak i mjesec dana ili 20 dana nije kasno, javi se neka prilika, možda ne idealna, ali opet solidno. Desi se, što ti kažeš, na kraju krajeva, to su ti, psihologija je tu isto bitna, petkom, što se trudiš da ne kupuješ baš mnogo, ako je akcija skočila 10%, uvijek će biti neka, u kratkom roku uvijek će biti neka korekcija, malo neko će da uzme profit. Da, i to je što ti kažeš, iskustvo definitivno ima veliku ulogu. Zato je važno bolje, što bi rekli, i to je pravilo kao, time in the market je bolje nego time at the market, zato što u principu svako ko ostane na berzi dovoljno dugo počet će da shvata njenu filozofiju. To je neki, ne znam, neko je rekao da to kao nije sprint, nego maraton, u smislu, ako tu, mislim, mora da se navikneš na sve te udarce i prilike i dobre i loše odluke da se nosi čovjek s time i da nastavi dalje. Tako je, trening za maraton i sama maratonska trka je drugačija od ovoga i tu nema. To je ono što je vrlo bitno, pogotovo da kažem našu mladu populaciju investitora, mladu zato što je od skora počinju da investiraju i da tu sada ta prilike koje se nude u stvari tako dožive racionalno, vrlo, a koliko si imao primjera da si se, što bi rekli, zaljubio u akciju, u poziciju? Pa jesam više možda na Beogradskoj berzi, ali jesam i ovamo, ne znam. Dobro to, da. Pa ne znam, recimo, recimo tu sam baš možda, dobro, tu se nisam baš zaljubio, nego sam radio neke Aeropostale, tu sam, kaže, napravio 2014. malo veću grešku, ali sam onda recimo trgujem, recimo, pošto su mi to neke prve akcije bile koje sam krenuo trgujem u inostranstvu, to su bile, ne znam, SOŽE banka Inteza, to mi je bilo pošto sam krenuo 2011. malo više, to je bila tad kriza u Europskoj uniji. Jeste, nama je došlo da posle američke krize nastavila se u Evropi dugo. I tu sam onda, recimo,
To mi je neko bilo zanimljivo da trgujem Sože i Inteza. Dobro, to si birao. Pa ja se trudim kad govorim... Čak sam i Fiat jedno vreme, pa sam nešto bile Fiat je preuzeo Chrysler, pa je neko bio merger, pa sam tu nešto računao koliko Ferrari. To mi je neko bilo malo zanimljivo. Dosta ljudi da vole, recimo, kada pričamo o akcijama, kažu Adidas, kažu BMW, znaš, sad je Porsche na berzi, to je sad kao, okej, kao, hoćeš da imaš Porsche, kupi akcije, pa ćeš ga zaraditi od toga. Ali da li si, dobro, rekao si da su commodities, znači gas ti je glavni? Pa, rekao da, dosta likvidan, znači ima i volatilan je i tako da mogu, znači da... Dobro, rekao si ovas, šta još pratiš? Pa prati sad malo više, to recimo sam možda baš, imao sam jednog druga koji je rekao, išli smo da trgujemo, ne znam ni ja, i na Banjalučku berzu u Sarajevsku, a nismo kupili jednu kriptovalutu. I to mi je onako malo neka zamjerka samom sebi i otprilike te kripto sam onako su prošle... A to je bilo sjajno, ta tvoja, što kaže, znanje iz tehničke analize. Ali to je nekako prošlo, otprilike nisam nekako razumio, pa okej, kao ne razumijem, mi danas baš ne razumijem sve, ne malo više razumijem. Ali možda sad recimo to možda se poveže sve sa kako se zove, sa očekivanjem investitora. Jer recimo neko ko želi da se obogati, jako, mislim, male šanse da se obogati ako će kupi S&P. Tako je. Ali ako želi recimo da ima neki tako vanredne rezultate, mora svaki investitor mora da nekako od sebe spozna da li je to moguće. Sad pitanje je da recimo koji želi zaradi nešto baš mnogo, kupi neke altcoine, kriptovalutu, možda to su mlađi, da kažem... Pa baš to što kažeš, profil investitora koji je nekad je teško sam da ga uradiš, zato je dobro pričati da, što kažeš, s nekim drugim, da ti neko pomogne, mi to radimo prije nego što bilo ko nešto, dajemo neke konsultacije, šta u stvari iskreno žele, a inače činjenica da većina ljudi će javno reći da su spremni da prihvate rizik, a u praksi čim padne... odmah panika. Tako, odmah je panika i to je logično. I uvijek ja i preporučujem sve to u stvari diversifikacije, koliko ćeš uložiti u koju imovinu. Evo kao što ti ili ja imamo kriptovalute, ne razumijem, ali imamo neki procenat naše imovine. Koji ne može da ugrozi neki lifestyle ili nešto, neki životne... Tako je, to je rizično. I kao što sam ja nakladno shvatio, vjerujem ja, mi nismo to, pošto su logično da nismo shvatili da je u stvari Beogradska berza je jedno mikrotržište, to je emerging market mikrotržište. A ti sad kad pogledaš, kao mi sad investitori, da li bi ti kad investirao sad u Bangladeš, na Bangladeš berzu? A to je bila Beogradska berza i mi smo prosto živjeli tada u jednom emerging marketu koje ne zaslužuje, dobije što mu je pripadalo. Pa ne, ja sad recimo ne znam, vrednost, recimo ja znam, malo, batio sam pre neki možda mjesec, 2-3 dana, pogled na Banjalučku berzu. I taj energetski sektor, ja sad ne znam više koje je to što je to. A to su neke, znači, vrednovanje tipa neke termoelektrane, rudnici, to vredi možda 10 milijuna eura, mislim. Znači, to mislim, ne postoji smješnija evaluacija, ali nema prometa. Tako je. Nema investitora, to tako čeka neka... A nevjerovatno je što ti kažeš, kad pogledaš kakve firme imaju, kakvu dividendu isplaćuje, ne znam, Telekom Srpske ili evo ovdje za NIS. Ali evo ti kako sad za NIS da znaš... Za NIS je 10 godina 600 dinara. Kako ti sad smiješ da kupiš akcije NIS? Možda je sad je krenuo, ja mislim da je sad... Pa možda, ali kome ćeš ga prodati? To je ono o čemu smo mi pričali. Ovdje ne brineš o ključnoj stvari, o likvidnosti. A recimo, Miroslave, ti si to sam vidio i da si ostvario sjajan rezultat prošle godine u jednom takmičenju investitora. Ajde, baš ovo što bi rekli, osvojio si medalje, treba da dobiješ. Koje su medalje osvojio? Pa, bio sam do novembra bronzana, posle sam pao malo dole, ali... Ja sam mislio da si ostao bronzana. Dobro. Ali dobro. Pa ne, to je neko takmičenje koji, mislim da sad ću možda nešto pogrešno kažem, mislim da je on je profesor fizike, tako neki Norm Zadek i on to od 80-ih je to bilo, da kažem, takmičenje aktuelno i tu su mnogi, ne znam ja, Paul Tudor Jones i tako neki vizardi na kraju učestvovali u tom takmičenju, pa je to malo, da kažem, bilo otišlo neki drugi, nije bilo, i sad ponovo je, da kažem, oživljeno i pretprošle godine Mark Minervini, on spada isto, mislim da kažem, u tu neku noviju generaciju vizarda, mislim na akcijama napred 300 nešto posto, otprilike, da kažem, takmičenje, ne znam, ne mogu da kažem da li je zvanično, nezvanično, ali u suštini imaju učesnici su među najpoznatijim nekim imenima. Ja sam bio u tamo kategoriji gdje su derivati, futuresi i opcije i otprilike možda je to moglo malo bolje, nadam se će ove godine biti, opet sam se prijavio, da će biti bolje čisto, eto kao bude za animacija neka, da možda i kao neki
i podstrek, a s druge strane i marketing i otko znam i izazov da se... Pa dobro, definitivno izazovno, ali koliki si ostvario onda? 73%. 73% prošle godine, a kako ti prijaviš svoj portfolio i prijaviš promjene? Akaunt iz brokera i onda otprilike... A bukvalno ga kao iskopiraš ga i oni prate, ništa ti nego oni prate tvoje zvanično. Da. Mislim, broker je američki pa i onda veruju valjda može da se nešto dopisuje. Dobro, sjajan rezultat, 73% vidi. To je ono što si ti rekao, ako neko želi da ima neku mir, stabilnost, on treba da bira ili neke provjerene kompanije ili diversifikaciju, ali upravo je... A i taj trading možda se doživlja nekad suviše stresno, u stvari nije baš toliko, stresan. Znači, može recimo dosta da se možda 2-3 sata dnevno analizira i, kažem, ako se uzme taj dugački, malo duži taj time frame, otprilike se te prilike jave 2-3 puta godišnje, mirno ih sačekaš, istredaš, uzmeš nekih tih 10%, 5%, zavisi. I to, kad se compoundija, akumulira, dolazi se do tih nekih cifara koje su dosta atraktivne. A rizik bi trebalo da je dosta, mislim, uvijek postoji naravno rizik, ali opet rizik je relativno umanjen. Kontrolisan, da kažemo, da. Da, pa to je sve se svodi na taj odnos što ti kažeš rizika i nagrade, risk reward i onda čekanje prilike, što ti kažeš maraton kao pecanje. Mislim, ne pecanje ono negativno, pecanje zahtjeva jednu veliku disciplinu i što kaže pravi pecaroši, pretpostavljam da ne mijenjaju baš često mjesto, nego si tu pa ako promijeniš, nije ti briga, znači... Da, vrlo je to delikatna tema. U kojoj ja mislim da je ovo, kao što si ti rekao, nije to toliko bauk, ne treba da bude, jer je to samo jedna vještina u kojoj... I ne može da se očekuje, ne znam, ja čudo. Mislim, u smislu nekad su moguće, naravno, čuda, ali otprilike je to neki kontrolisan proces koji, eto kažem, daje neke te rezultate. Naravno, može da ujde u nekom... Opet kažem, mora da se koliko toliko, mislim, da se zna status, stanje, odnosno kažem faza nekog tržišta da bi prilike imao neku predstavu što može se očekuje. Recimo kažem, ako Bitcoin ponovo, sad sam se njega nešto uhvatio, padne dole, znači sasvim je logično da u nekom momentu krene ponovo neki bull market, znači nije logično sa 60.000 i koliko bi još da ide na otko znam 200, 300, ali da ponovo da se vrati na 60, to je 400%, recimo ako padne na... Tako, to mora nekako da se uklopi i ništa ne može da raste, ne znam, ARK Innovation Fund je rastao, ne znam ja, i onda sad kao pao toliko, pa ne može da raste ništa... Vječno. Da. Tako je. A to je što ti kažeš, ako se stvarno što ti kažeš da produži taj horizont, onda u stvari se vidi da su bile te korekcije i sad ti grafikoni su sad malo varljivi, zato što ako su onako, kažem, procentualno je neki pad sa 40 na 20, to je duplo, to je 50%, ali je znači sad ako je sa 200 to je u stvari kao sa 200 na 100, i onda ovaj izgleda mali pad, a ovaj veći je u stvari uvijek je to bitno. To sam ja sebi isto rekao, baš sam to primetio kad sam nešto gledao neke grafikone, pa sam rekao, nešto nije, baš zbog toga. Nije procentualno, Nije procentualno, možda te zavara, u stvari ti je poruka, ali u svakom slučaju tehnička analiza jeste nešto što je vještina koju treba posvetiti vremena i mislim da ona daje, što ti kažeš, puno sigurnosti kod investiranja. Bude nekako kao korektivni faktor možda, kaže, sad ću ovo da uradim, pa kaže, aj možda nije vrijeme, aj sačekam još malo. Mislim, sve zavisi opet kaže koliko čovjek, da li investira sam, da li je day trader, da li je, ali u principu možda neko kaže, aha, ko ne mogu da ne razume, ali neke osnove ipak neko, znači, ko se bavi, koji u ovom biznisu i sektoru mora, mislim da nije, naprotiv, da je dobro da se zna i da se zna nešto, mislim, da bude, ne mora biti analitičar, ali čisto kaže, aha, neću sad da... Tako je. Eto. Neke, da kažem, osnovno znanje, a onda već prema svakoj ima kako ima sklonosti tome. Reci mi, Miroslave, to je, ajde kažem, za kraj pitanje, kako izgleda otprilike tvoja struktura tvog nekog ličnog bogatstva? Gdje si investirao, u koje vrste imovine? Možeš u procentu ili je to samo... Pa ne znam, znači neke nekretnine, znači otprilike nešto u čemu se, kažem, živi i tako nešto. Ne tog tipa je možda nekih 20%. Znači, za trgovanje je, ne znam, sad tu ima i gotovina, da kažem, i... Mislim da taj... Dobro. Imam da se vidi da je sve nije problem. Kako se zove, je ostatak, da kažem. Ok, sve ostalo ti je ili gotovina ili... Jer mislim, jer i sam Buffett kaže da je cash u stvari call opcija na neku dobru priliku. Znači čak možda i neka obveznica ili kako se zove,
znači da je neki neuračeni depozit je dobro da stoji da ako se ukaže neka prilika da može da bude investiran. Da se lako povuče. Znači, jer u suštini, jer i sad taj indeks, jer u suštini sve neka veština, znanje, to je možda malo ako se filozofski tako gleda, znači svi neki, ne znam, najbolji studenti, škole, fakulteti, ljudi koji su završili su postali menadžeri, inženjeri i oni stvaraju nešto, proizvode. I to je sadržano na kraju krajeva u tim kompanijama koji su u indeksima i otprilike to što ti rade, pokušavaš da ljude, znači da malo se omasovi, to otprilike, znači ti participiraš u nekom stvaralaštvu globalnom, ako tako da ga... Nekom civilizacijskom napretku. I to je logično da sad naravno nekad postoji bolje i lošije prilike da se u to uključi, ali u suštini najgluplje je biti po strani. Sjajno, sad završavamo s ovim. Miroslav, hvala ti puno, baš mi je ovo proletjelo, mi je ovo potpuno, znači toliko imamo i tema. Hvala ti mnogo. Ništa, hvala tebi, Rade. Vidimo se u nekoj prilike da ponovo vidimo šta ima novo. Da se updateujemo. Nadam se da ste uživali, vidimo se na berzi. Prijatno.